पाउचेदी युमफुम ओइबमर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे KNTL मणिपुरना लुपा लिसिंग कुंथ्रागा मपन चामरी मातेंग पांखरे हौजिक राजमाइटी सिटी दा हक्सांगी अनाब अमन मरम ओइरगा लयिंगदुन लैरिबा कांगलाइपाक न्यूज देंगबांगलोप KNTL मणिपुर की प्रेसिडेंट थोंगम प्रोजेन खारनिंगोम थोंग इम्फाल ईस्ट की अनाबगिदमक्ता KNTL मणिपुर की मेंबर्स अटेंबा मतमदा अंगम सेंफम खरा खरा पुथोकनदुन अपनबा सेंफम बोइना लुपा लिसिंग कुंथ्रागा मपन चामरी मातेंग पांखरे आरे सेंफम अदुगारांग नोमाइजिंग नुबिता KNTL मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी साइकोम AB मितई पब्लिसिटी सेक्रेटरी रोज माइबम अमदे ग्रुप असिगे मरुबे मेंबर खरागा रास माइडी सिटी हॉस्टल चतुरा TS ब्रोजन की मुंग मनुंगदा आरिबा सेंफम अदु खुसिनाखिबने ग्रुप असिगी जनरल सेक्रेटरी साइकोम AB मितई ना आइखिबदा ग्रुप की प्रेसिडेंट ब्रोजन की अनाबा थुना फरक्तुना मियाम की तोला ताराबा कना लैजरबा सिंगी मतेंग पांगतुन अखोई मतम साना थबुक थौमिना खिसे हक्सांग अनाबा सिंग थुना फरक पुअरसुन हाइना मापुदा थौनै रदुना ngasi फाउवा KNTL मणिपुर लेप लेतना मतेंग पांगदुना लागले मखातना कना लैजरबा सिंगी अंगम मतेंग पांगखिगनी अमदे ग्रुप असिदा याउरिबा पुक्सल चाउरबा इकाई खुमनरबा मेंबर सिंगना हाइना बतौदना प्रेसिडेंट की अनाबा थुना फगनदबा अंगम सेंफम खरा खरा थमोय सेंग अतेनबा मतम असिदा मतेंग पांगबिरखिबा प्रेसिडेंट की अनाबा थुना फगननबा पौनिंग थौगत पिखिबा ख्वाई खुदिंग मपो थागतजबा अमदि इकाई खुमनबो जरी आइखे मखा तरक्प अतोप पाउ अमदना हौगिबा पुंग कुनमरी द मियोय चामग हुंबुद्रा निपान कोविड-19 पॉजिटिव होइकी अमा लैखिदे हौगिबा पुंग कुनमरी इस द मियोय लिसिंगनी सुमना कुंथ्रागा मरी कोविड-19 टेस्ट तबद मियोय चामग हुंबुद्रा निपान नौना कोविड-19 पॉजिटिव होइरे मियोय अमना लैखिद्रे आइना मणिपुर लेगाके हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ना आइरे रिपोर्ट असिगी मतुंगिना ngasi ओइना पॉजिटिविटी रेट चादा निपान दशमिक निपान ओइके हौगिबा पुंग कुनमरी असला पॉजिटिव ओइखिबसिंग अदुदि बिष्णुपुर द निपान चांदेल द अनि सिसिपुर द तरा इम्फाल ईस्ट द हुंपु इम्फाल वेस्ट द हुंपु ग दरो जिरीबाम द अमा कक्सिंग द अनि कांगपोकपि द अमा फरजोल द अमा सेनापति द अनि तमेंगलोंग द निपान थौबल द हुम उखुल द तरा ग मरीने पॉजिटिव अरकलबसिंग असि थारक अपन ब कंफर्म केस लाख अमा लिसिंग तरा ग निपान सद्रुक हुंबत्रा हुम द जोखरे हौगिबा पुंग कुनमरी एस्ट लैखिद्रबा मियोय अदुदि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगिने लैखिद्रबा मियोय असि थारक लैखिदबा मसिंग पुन्ना लिसिंग अमगा चनिपान कुंथ्रागा निथोय सुखरे हौगिबा पुंग कुनमरी असदा मियोय चामगा मरफुगा हुमदोय डिस्चार्ज तौके मियोय सिंग असि थारगा हौजक फौबदा अपुनबा मियोय लाख अमा लिसिंग तरागा मरी चतुक यांखैगा निपान रिकवर तौबा गमग्रे हौजक एक्टिव केस लिसिंग अनि चामगा मरफुगा हुमदोय लैरे रिकवरी रेट ना चादा मरफुदरा तरुक दशमिक तरुक अनि लैरे पुंग कुनमरी असदा डोज चतुक कुन कापखे हौजक फौबदा अहानबा डोज द मियोय लाख तरागा निथोय लिसिंग तरागा हुमदोय चनिपान हुमबुद्रा मपन अमदि अनिसुबा डोज द लाख मरी लिसिंग तरागा निथोय चनि मरफुगा मरी कापतना स्टेट असिगा अपनबा लाख तरागा तरुक लिसिंग कुनगा तरुक चामा हुमपु हुमदोय वैक्सीन कापखरे आइरे नेशनल टीचर अवार्ड फंगलकलबा निंगमारियो सेमरे मदि स्टेट टीचर्स अवार्ड फंगलकलबा ओजा मपल ओखरे एजुकेशन एस डिपार्टमेंट सिंदुरंगा से क्लासिक ग्रांडे द नेशनल टीचर अवार्ड फंगलकलबा निंगमारियो सेमरे अमदि स्टेट टीचर्स अवार्ड फंगलकलबा ओजा मपल ओखरे तारोमदुदा सरुग याखिबा एजुकेशन अमदि एक्सटर्नल अफेयर्स की यूनिट मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर RK रंजन आई स्कूल फगनाबगिदमक लेखाना पी थरकपा सनफम सिंह मपुंग फाना सिनदुना अफबा मैरोय पुथोक्सी आरदुना अवार्ड फंगलिबा ओजागी स्कूल अदुगी फिबम यंगनरबा थौरांग प्राइम मिनिस्टर ना सिनरखे इंडिया की मफुंग क्यादसु नेशनल अवार्ड फंगलबा ओजा सिंग स्कूल सिंग द चलुरे इंडिया वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की खुदोंग चाबा मफुंग फाना लेहन भाइबसी असोब पंदमने अनोबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी असिददि हानागी पॉलिसी की अहोबसिंग अयंबा मनसिले पॉलिसी असी मिनिस्टर ऑफिसर नहरप गाइदन ओजा की कम्युनिटी सिंग मुंडा नैनरगा अथोबदा सननदबा ओनगदबने पॉलिसी असिना क्लास 6 तगी 10 फौबा वोकेशनल कोर्स के मफुंग फाना यहुली अमदि क्लास 11 अमदि 12 तन लेगांगना सेल पुदोक्तना एंटरप्रेन्योरशिप तवन एजुकेशन ना जाति अम सेमगतपदा अशोक थौथांग लौदुना लैरे थारोमदुद एजुकेशन मिनिस्टर एस राजन हाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मफुंग फाना इम्प्लीमेंट तौरपदा मैरोसिना थबक थीबगी अवाबा लैरोय नेशनल टीचर अवार्ड की मियोय अहुम थाबदा अमा खलकले बीजेपी की लेखा मणिपुर की मियम दा अहेनबा मियंग थमले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स पीरी लोइनना सानरोय क्यासु अचौप मफम अमा पीरे ओजासिंग तुंगी मसेक मंगल थोकपा नहा कया सेमगदोरिबने मरमदन मखोयगिदमक ओजागी निमित हाइना पालन तौनरिबने ओजा जाउदना थबक अमदा तौबा यादे मसिगी चपचाबा मगुनसिंग अदुसु चेनसे लंगाकिया लेख्रबसु तुंगी महिरोसिंगिदम मथिक चाबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पुथोकपा नगमलमदे हौजिक नरेंद्र मोदी की लेंगाना पॉलिसी असी अथोबदा चननबा हौनबा थबक बैखले स्टेट असिदसु कमिटी सेमदना
NEP asi karamna chathagari aibagi matang state asigi met kya saru yaduna khana naina khre online class jawba ngamdaba mairoi sing smartphone sing yanthokpa hore aige atop pau amadana mairoi sing school kahna dabo warep supreme court na loba ngamde aigre COVID-19 pandemic na baram oiduna thingjindu da ripa lepa kasake school sing da mairoi sing kahandra school sing amuk hana hangdo khana daba warep loba ngamde ana supreme court na phangdokre agency ki pauna hai hojik thingjindu da ripa school sing amuk hangdoktuna mairoi sing school kahana daba amadi offline teaching ki damak Delhi da best toba mairoi mana thagalakiba PIL thangalakiba PIL amaga mari nana supreme court na wafam basi phangdorakibane hiramasi ki matang da judicial direction na warep loba maram jade aike amaram da hiramasi ki matang da All India Institute of Medical Sciences AIMS ki director Randip Guleria na phangdokibada kupna sena ba ningtijana sena ba giloina COVID-19 ke positivity rate hantaba mafum sing abadi COVID ke piri basana ka glon sing ningtijana ngakpa mafum sing da leiba school sing da offline classing to bayai aina phangdok hanana phangdokibane CPI Khatrigau na Sheikh Nurul Hasan Sawatkani haikeba report official nate Khatrigau Local Council CPI na Khatrigau Kendra da mirep oikadar ba Sheikh Nurul Hasan Sawatkani haina phongkiba report official nate ana CPI Manipur State Council ki secretary L Sotin Kumar na dador pa cherola mana aire cherola sina hai Khatrigau Kendra da lakadur ba taragani thoisuba Manipur Legislative Assembly Mikal da NPP ki mirep oikadar ba MD Sheikh Nurul Hasan da CPI Local Council Khatrigau na Sawatkani ana print amazong electronic media da jawkiba adugi matang da ngasi athuba CPI Manipur State Council ki secretary Etching mi phamdana yamna kumna khanagre CPI Manipur State Council ngasi phawpada kanagumba political party amagi candidate amada natragana political party amada sagatpagi wafum khanakiba leitre adoga Khatrigau Local Council na sumasi ki maramda warep lawkiba leitaba print and electronic media da yawkiba si official nati anami amda sengdoksari ana serolasna khangalakle Odisha ki Jagannath Temple da paksana thiba khumba sathaba hokre Odisha ki Jagannath Temple da paksana thiba khumba ki thabak sathaba hokre mamal jamla pa polam sing aran bumong da lutuna thanamba yaba ki oitop leiba amade mangraba senthum jawna sanalupa thina pa ki metal detectors in duna archaeologist sing ki timna taragani thoi chuba Jagannath Mandir ki southeastern corner da leiba Imarmod Monastery da paksana thiba khumba ki thabak sathaba hokre aire Hanagi se minister Ibu Binamai thanaraba polam sing bikre Thawal Kendra ki manung chana leiba Thaudam public playground da mai thanaraba ki damak changba polam sing floodlight wire bulb holder na singba Thaudam ki miyam da Thawal Kendra ki MLA su wariba Haraki se minister Okram Ibobi amasung Khangapo Kendra ki MLA Surya Kumar Okram ki miyam makada kusinakre Makhatana legai asiki sakho thorang da angamba mateng pangki kini hane su pongdo ki bak loina Thaudam ki akoi bata leiriba miyam amadi sanari sing mai thanaraba polam sing ase Pirambagi damakta thagar bapong doki matung tarak pada tauru bakuding makta mapuna san biba amadi mai pakpa pinabiba oirasun haina mangna phang doki Thaunawjam Brinda Ya School Assembly Constituency da mirep oikadori additional SPTS Brinda BJP gi ticket tanaraba yai Mathangi sahi lising ani konithoi gi February tha da pangthokadoriba taraganithoi suba assembly election asida hausik Manipur police ta Additional SB when the Taupuribi Tonawzam Brindasu La School Assembly Constituency the Gimerep Oigani Aina Pausi as in a Pangba Pauna Aire Tongan ba press media amri social media singi kuthang da mahakla katur ba general election asida mere boygani aiba phongtok nare mahakanak na ba mioi kya da ki pawlo budasu wafam asimak phongtok narakle loina hauze lekhak pari ba BJP ki ticket tanar bajai aina su phongtok narakle aduma ko brinda masama kawari chana ba hwana ba da phangbang am kedre Pause na khangba mahaki amati imong manung ki mobile number sing the call tawdun hiang badasu switch off tawdun lekhi pathengna ke Hiramasiga mari laitana Manipur Human Rights Commission ki member oramba veteran journalist Yambem Labra mahaki social media da thagalakba post ama ki matungina Thaunawjam Brinda asila kadar bataragani thoi suba assembly election asida Ya School Assembly Constituency da mire point da basem saba hore magna mire poigadoriba asi New Delhi na khangalakba dagini aire Madam Kharab Magda Manipur Police tagi resign tawtu leiro ba matungda mahake resignation handoktun thabukta mu handa sangkiba adusu New Delhi na khangalakba dagine Masagi matang de New Delhi na mahake khudang dagi Brinda ga pau phaun ki balai haike Karigamba Brinda da School Assembly Constituency asida mire poina song thorak labade House constituency asida sitting MLA amadi minister oriba mioi ase party ki ticket phangda ba yai haina suppose asina makha tana aire Yambem labaki wafam masi kadai fopu oithokningai leibagi habado
Housing Wang Oiri, Jaskul AC Emily Oriba Housing Consumer Affairs Foods and Public Distribution Minister. TS Setabata, Sem Minister Nongtum, Peringa Quiding Nakamaso, Magna Tasa Misagamba Wena Lady. Masiki Sumatatamhak, Yena Bajak the BJP Committee Poikini Idan Housing Mikalgi, campaign Jamnakan Sataribani Hide. Maragasida, BJP Manipur Pradesh President Adhikari Mayum Sardaga Paus Esikori Chanabadasu, Housing Public and School Assembly Constituency sitting MLA Amade. Minister Sinatana Kanagumba, Mui Amata Party ticket Tanner Polatri Ire. Panbajabadi Edison SP Townhouse Brenda Hana Narcotic and Border Affairs the Leading Batamda Maikaba, Drakimi Famipun Gamari, Lady Minister Noctomba Berengayam Kanamana Kibalake. Masidas not an Edison SP Townhouse Brenda Amazon Pausi Asigi Matakta Pausi Adi Matakta criminal civil defamation case Tankala Kibalake. Lengaki Toxil, Jaring the Bafong Doctor Magunda, Minister Nongtomba Perena Piki, Police Medal, Galantary Power, and Okibala Krabane. BJP Manipur Pradesh President Lairiba School Assembly Constituency Asid House Hosik, sitting MLA Oriba CAF and PD Minister TS Setabata, ISBS Mapu Special Contractor Hidrom Bikram Z, Holendro Abadis Minister Oramba Arcade Doren Drogi Masanu Panasing Pamui Kiana. Mikal Tengna the boat company tabak Taba Auna Kravane. Makadarakpo Atopapau Amadana. Manipuna Food Safety Index Award Ahumsubamana Pangle. Food Safety and Standards Authority of India. Fasaina Tongan per parameter Magadajumpam Oraga Potopa Ahumsuba. State Food Safety Index the Manipuna Adisuba State Singi Kanglupta. Ahumsubamana Fangle. New Delhi FDA Bafandanga Sipang Tokiba Ahumsuba Food Safety Index Pongdok Pagitoramda. Manasi Unit Minister for Health and Family Welfare Mansuk Mandaviyana Manipuri Commissioner of Food Safety Gimhot Sintra Manipur Baban Gidipute Resident Commissioner LS Ngathang Sim the Kusinara Kivane Human Resource Amadi Institutional Data Compliance for Testing Infrastructure Amadi Surveillance Training Amadi Capacity Building Amadi Consumer Empowerment Gilamda Jumpam Work Putokiba Food Safety Index Aduda Apikwa State ki Kanglupta Gohana Hanba Meghalian Anisuba Madi Manipurna Ahum Subtake. Asoba State Singi Manung the Gujarat Hanba Kerala Anisuba Madi Tamil Naduna Ahum Subamana Fanke. Union Territory ki Kanglupta Jammu and Kashmir Hanba Andaman and Nicobar Island Anisuba Masung Delhi na Ahum Subamana Fanke. Manipurna Eat Right Initiative Hygiene Rating Eat Right Campaign. Food Business Licensing Registration Camp Food Sampling Food Business Operative Singi Supervisor Singi Capacity Building Sing Bahiram Singda Mafung Pana Tabak Lokolok Pangambadagi Manasi Pangambani Aire Nonglai Nongsin Humdo Kiva Sangna Nanduna Mio Amasire Impalgi Maru Eba Mafung Karadangasi Nongtel Nongsit Kaluina Akanba Nong Namaram Oiduna Oak Loiba Sang Amakang Hum Doctor Nan Badagi Sangaduda Nong Tupton Labam Miai Chalabam Emalaikanaba Ngamdana Lakidre Taudoga Singasi Nong Tilpung Adirom Tarpadimpal West District Passoy Police Station Konba Taubung Kok May Lake the Tokibane. Labak Tiba Taudoga to the Lake Trapami Edakimamik Nasepum Open Rosa Hinifukamari Apapagimeng. Lake Trapa Tembakawi Mark Taubung Kok May Lake the Guinea Seki Mystery Webani Ire. Taudoga to Gimatang the Lake Trapa Open Roga Tabak Suminaba Mioyamana Pausi Acid High Taubung Kok May Lake Weba Ipa Loyalakpa Ima Nungtel Lima Iva Committee Asin Silagalakai Asikilobukta Eco Tourism Pakam Sangwa Sagat Pagitabak Tauri Makoiso Lake Draba Oven Rogal and the Tabak Suduna Labane Nasinong Tilpung Amagamakarum Tarpadi Ikan Kangatanat Nong Yamnakan Suraki Tabak Suramba Makoi Tarit Mak Tabak Suba Yadabati Manak Pataleba Sankarada join a chin and a sedam from Laura Galanake Like it rubber open road, Tavak Sopam, Atogi Banaka Labor, Taubung Cook, my lake, I get Tiam Ranjit, Sahi and Higataret, Apopo Lake it rubber. Angobako, Mandasalaiba, Oki Farm, Oiba, Sangda, Makoi Home Sense, and Nong Toke. Tanjadu can Manok don't sit Amalakuna Sang, Adogi, Matak Tangba, Farian Jauna Zinkaki Saruk pull up from Tokla Labuk Amada, Pokri the Taki, Nong sit Adu Kara Farapatam the Ovendro, Arbamio SCT, Bakanga Badage. Tinarakpada Sang Aduraki for Jankai Rope Lap Labor Pokri, Amagama Panda, Soklaga, Tatu Lampa Ting Nabadega Rims, Hostan the Pukat, Nanaba, Pukat Tuna Lake and Nanaba, Pukat Bada like another than the Lake Davani. Taudo talk from the Passoy Police Station, get all seen a losing but them Amalak to the young Sin Bacaloina.
यूडी केस अमा लौखलगा लैखिद्रब ओवेंद्रो की असि भागसांग अदु पोस्टमार्टम गिदमक रिम्स की मोक्ता थमख्रे हाइरे मियाम की मयुक्त थबक तौरपदगी यामबेमदा इरांग थोकिबनी यूपीए Andro Assembly Constituency की मनुक चनलेबा यामबेमदा ngarang numidang mikhalga mari lena थोकिबा खाना चाइनाबगी थौदगदु ACSC हाना के मिनिस्टर न मियाम की वारिब के वागदा थबक तौरपदगी थोकिबनी आइना United Progressive Association UPA na फोंदोक्रे UPA Andro के ऑफिस न सिपांग थोकिबा पावगे मिफम अमदा एसोसिएशन असि के सेक्रेटरी टीआई सुरजित ना हाई जामबेम खुंगंगदा मिखलगा मरी लेना सक्सा आइजाना बद सिंह थबक अमदा तौदना क्लब न वारिब लौके वारेब सिगे मेउक्ता हानगी मिनिस्टर टी.एस. श्याम कुमार ना होकिबा नमाइजिंग नुमित कोविड लेना लाइचत मरक्ता सक्सा आइजाना बगी थरोम मसी लखिबनी आइना माराल सिके थौदो की मेउक्ता खुंगंगदो की मियामना आउनरुप तौदन इरांग औरखिबनी थौदोगदो मियामना लेना पुलिस ता पाउ पीबदगी ngasi ayu Imphal East District Police KSP na लोसिंगबा टीमबना थौदोक अदु चेनबनी आइबा मियोय कुनगा मरी फागतके मारा लेदबा मियोय क्या फाजिन खिबगी मेउक्ता सोशल वर्कर एल संजोइन से मिनिस्टर दा पाउ पीदुना थौदोक अदुगी वरोल सिंह हाइजबदगी से मिनिस्टर दसु थौदोक अदुगी मतंगदा असेंग बखंगलादुना मखोइबा कंडीशन अमता यावदन थादोरखि मसिगी दबक से मिनिस्टर एन बिरेन बसु एसोसिएशन असि नांगमखै लेतन थागत फोंदोरगली आइन मखा ताके मरगसिद लोइना बि मिरोले हाइजिनदुना नाथोकना बखोनबा अमा पुलिस ना फारे मायगा बचिंजाक सिंगी मनुंगदा अमा ओरिबा हेरोइन पुरपगी केस अमा मरी लेना फागलाबा मियोय अमा बेल लौथोकना बखोनबा मसागी लोइना बि मिरोले आइना कोर्टा अरानब डॉक्यूमेंट पिसल मदगी भागी मदद पुलिस ना एफआईआर लौटखरे हाइले एजेंसी दगी फंग पावसिन मखाता न फल्लिबदे हाइरब थौदोगसी न्यू दिल्ली हाई कोर्ट थोकिबने थौदोग अदुद चेंदरिबा मसागी चाहि कुंट्रोरम सुरुप मियोय अदु हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागा मपनदा अतोप मियोय अहुंगल लोइना हेरोइन पुरमबदगी पुलिस ना फागतखिबने मखोय मरीगी मथक्ता पुलिस ना सही अदुगी जुलाई मपन चार्ज से थागलखिबने सैरगसदा हाइरब 21 अदुना भागी लोइनबी अदु मिरोले हाइजिनदुन इंटरम बेल पिबिनना हाइजरमे कोरसना अगस्त मंगा तमहाना पिसलकी डॉक्यूमेंट सिंग वेरीफाइड तौनर मरी लेना पुलिस स्टेशन दा खंगलपदगी पुलिस ना थिजिनबदा सासिनबसे संगाक्त ओरंब थेंगनखिबने लोइनन सासिनब डॉक्यूमेंट कोर्ट पिसलकबकी मयुक्त कोर्ट असिना 21 अदुगी मथक्ता एफआईआर लौखनब पुलिस दा खंगनखिबने आइरे अरबदा कंटेंट सिंग असिकी मारुइब पाउ खरा असिब पाउ तमजरिबा मानिपा लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरि पुपन पथागजरी चैनल असन तुमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबिस काउबिगन प्लाम पो अमखाना थागजरी